Rumphum Bazar Committee Pen KAC Kichari Atumapan Rumphum Bazar Hong Parla Kim Kinang Sodalam The Pachini Pen Kachoningri. Rumphum Bazar along Rumphum a Rap Pen Kichenglok Umpara, Rupai, Socheng, Birmane, Lumsosi, Majar Lapen Lang Erdangatum Tidung Chunam Choredavar Sai Labang Soy Hiti Kibi Pen Longlo. West Karbiang Long Pen Meghalaya Hoyalong Kido Aradapan Dowaidaro. Sega Chelanga Asai Hem Mate Medical Sub Center Setami Nanki Kimpi Japan Chuningri. Kasodak duar ka duria joni la ni tum barikha hutute ni tum gari motor ta bon la te silo. Ini mangke na tum teklong lo dak non ta la he bojara ayam matan non ta yo. Semalong lelang la he. Se kasoputak ni tum buya kumitoy ni ese biar komite presiden hoi pen kabiang otomas konsul doktor program sarvan tu ni kan macam laso pun bang natum ane ke pen laso naga selamnya kontak alang di panitia ni dan katuni mitang kami itu apa ta dah kalau kepilih tang dengan kita ini tu nak selam mang lalu Halapu Havarat ki do ki dam ki sung pen ki pajok Japan KAC Transport nang ki toy tu Japan KAC Kichari CM Anparta MLA Dr. Tuliram Rong Hangapan Pachini. Non-21st century digital lapen smart city nang kasemar bo makayalong nitumapanta kaching thura sai anzu sedang ki pi Japan chuding ritang te Rumphum Bazar Committee Maipu Sonsing Be Umparasar the Bazar Committee member atum alam the along kaning Japan ki bangso havar kisu kilang Japan avar sai avilang lasila bangso avar sai sitami nang pithe kason te pusi ning Japan matal tahay sa nonta kasoputak bang nila nan kita pernah pilih ipan make itu hin penting man itu sudah pun pas itu bang kini tu mang dak ajak dak pengeng ke tempat da apa awidat ki bang Hamren nan situ kana ko dan Hamren berang mang dapat satu sini dari cibu walong na itu top juga senang kan non marke telong pun ke tegong lah da district ni bang telong pun News Report KTV News.